I tražit ću konsenzus svih da se iz instituta pomilovanja isključe dileri, pedofili i organizirani kriminal. Da, ne govorimo mi o tome što je ispred vrata, nego što je iza vrata. Otvorimo ta vrata, pa da vidimo. Iza vrata i kroz tunel Učku. Borba protiv korupcije, treba proći tunel. Otvorimo sva vrata i prozore, dame i gospodo. Lopovi, lupeži, kriminalci i oni koji daju i primaju mito neće više mirno spavati. I to je odlučna poruka odavde iz Cibone, dragi prijatelji. Ići će državne institucije i dalje i ne znamo i niti me zanima gdje će stati. I poručujemo odavde svima onima koji imaju nečistu savjest da će ih maestro sigurno pronaći. Ja bih zato evo pred svima vama predala gospodinu Karamarku i člansku iskaznicu. Dobrodošao HDZ. Hvala ti lijepa. Izvolite. Borba protiv korupcije je borba za temeljna ljudska prava svakog čovjeka. U borbi protiv korupcije ova stranka, naša stranka, Hrvatska demokratska zajednica se najviše, apsolutno najviše, bez ostatka izložila. Pokojni predsjednik SDP-a, a tada premijer, rekao za jedne talijanske novine, HDZ se nalazi pod istragom. Što je bilo za antologiju političke gluposti, jer kako se jedna stranka može nalaziti pod istragom, molim vas lijepo. Vi, vrh SDP-a, ruši temeljna načela ustavnog poretka, ne priznaje odluke Ustavnog suda i zbog toga vi dolazite, bi mogli doći itekako pod udar zakona i zabrana političke stranke SDP-a. I na kraju, zašto nećemo glasovati za Hrvatsku demokratsku zajednicu, za SDP? Malo hoćemo, malo nećemo, pa sam se malo